Sheikh Mara hi Dubai Rural tu Sheikh Mohammed Fanuta zinga du berle chelo ber ania kumtam tak chung chu Arab Sheikh tam tak ten nupuyatan anlo suang to chin ama ero chu kumsang hi Pathum Khan akazen Sheikh Mana chu pasalatan aneya ani ne na hi aro pui ema wangin khovel pum nga event a hlo hial ani kha anu pa hi vantlang mit mua chuan anin hmangai hle ni in alang reng thina fanudu tak an nei bok ama ero chu ni tamwak lo liam ta khan Sheikh Mara hian a Instagram post anu pa in chen thu mangin mi zong chu aron thong ane engthil chi nge anin kara hian thleng anin chen thut na chan phena hian engthu dik tak nge omle video hi atop thlengin achan theturin ilo endonia Dubai Rural tu Sheikh Mohammed Al Maktoum hi khovela pahausa berte zinga mi le thilti thei berte zinga mi ania a hausak zong hi billion som panga vel ani Dubai Rural tu hian chung ko hung tak mai ania nupui paruk ania fa hi somthum atlembera anei bok nimasela afate chen khathian vantlang nun an mangveya afanuzinga pakhat Sheikh Mara hian choi moina adong big United Arab Emirates meichia chuan Sheikh Mara hi adang lambi khle achan chu hijab a have ngai lova korong lar lampang chu hak no mati bok Arab le European style in ain jei thina hei hi chan chu anu Zoe Grigoros hi Greek chul chuak ani wang ane Zoe le Dubai Rural tu hian chanchin an nga wak lem lova kumsang hazakwa sumko Pathum Khan anin nei ti ero chiang taka hriat ane mase anin nei hun chung hi arei lo hle marai hi kumsang hazakwa sumko Pali Khan an neya amminga Christina ansa ane thu than dan chuan Sheikh Mohammed hian Zoe hi dollar makta doi somkwa ape ti hriat ania hemi hian Londona in aleya annu fa hin afanu puitlin ma chuan heta hian an cheng dun ane kumsang ni pakon huwa ero Sheikh Mara hi Dubaya a cheng ve to thunga apa hi pastrik tak ani chungin afate dang ain alaka hian a khir lova zalen na sang tak ape bik ane vantlang thilti pui sang ate atela nuamati thin hle chanchimbu le magazine ten achungchang hi anziak rang thin bok Instagram account ane boka athalak te a post thin ane Sheikh Mara hian ama ngai sang tu anga hle a mel thain adu awang hian kumsani somni khan khovela Muslim mechadu ber soman thlan chu azinga atel phak kumtam tak chung Arab tlangwal hausa tak te chuan nupuya nei chu an suang to thin mase heng an suang to na te hi kumsang hi somni Pathum Khan atham ralta apa chuan akopui tur ommi chu azon musak Sheikh Mana Al Maktoum chu akasen ani mai baka Dubai lal chung ko member ani bok Sheikh Mana hi entrepreneur lotling tak ania trading technology lian tak anei baka development companies anei boka ramchung le rampona a hlotlin na le ati turte pi lama hian Sheikh Mana hi ramkal nuam timi tak ania a Instagram profile atanga landanin Sheikh Mara le ama hian in anatam tak annei anlano pangdunin mi hipna an nga dun ema vantlang nuna anin man baka ramsa le sport lam chu an ngai na dun hle in kop tur dik tak ni hin an lang anin hual thu hi March kumsan hi somhi Pathum Khan an pong zara ti chuan April anin nei thutiam sign turin ceremony an nei le Muslim danangin anin nei ane hemi chun som hian June ni somhi Pathum Khan Dubaya anin nei na ropui tak chu an chun zom le
Sheikh Mara pa hian a fanu in nei na chu kumtam tak chung riat reng ani theinan thei to pachua he in nei lom na hi Dubai World Trade Center ra man ane in nei mang tura an mi som te chu an tam khop mai mo hian mo kormoi tak mai ha in asam chu ulup takin a cheitira diamond bracelet diamond ring le diamond sana chopart kut chuak chu ain bel bok marai hi apasal ma chuan lalnu tak tak ang hi ani mai apasal ero hi chu Arabian in cheidan angin ceremony a hian aron in lan vele bok ani anin nei zo rual rualin annu pa hi jetin Greek clear kara honeymoon mang torin an kalngal an thalak romantic tak tak atang hian ko thlera an leng lai le jet ski ya an chung lai te a mu thei anin nei atanga thlanga hnuwa annu pa hian naute an nei tur thu an puang marai hian Instagram a mammogram thalak chu sera capsona pathum kan ni vedon ta ati annu pa hian me sang hi somni pali khan fanu an nei veta amminga mara an sa a anu ming ang chien Sheikh Mara hian nu a han ni tamai chu alom em maya athil ton to chuan a hri reng to tur thil ani ati Sheikh Mana point afanu pom lai chu thalak sak ane mi zongjong chuan nu pa in me tak le in mil tak angin an hmuwa in mangai ton tak angin ama ero chu an fanu piana tanga thlanhi nuwa Sheikh Mara hian kovel chu a thong le ta em maya Instagram kalthanga apasala then thua po sa wang hian ti hian a ziaka kapasal du tak ko pui dang ineya wangin kanin thena ni ti kapuange ka then tak zet che in en kol thala in pui hlui ti in aziak ani ka then che ti thu voi thum lai je hian tum nei ra ni na ziak ani arin oma Muslim pa hian a then ngei the na turin apasal hian ain shilfia emo anupui abiak rem chu angai lo Sheikh Mara hian adu thlanna hi apong zar mai chawlova Sheikh Mana ne na an thlak zongjong po a delete veka hemini vek hian Instagram a unfollow halbok chuting vekin apasal point unfollow ve halbok ani mitam tak chuan engtin nge hetiang hian du thlanna asim top mai le ti yin an ngai tu na aboi hle thu than dan then kha chuan Sheikh Mara hian apasalin mi chedang amut pui lai chu amana athin rim hle ani anti adang le a chuan henu hi anupui do tuatan nei le du wangani anti achan chu Muslim mi pa te hian nupui pali thlenga an nei thei wang ani nima sela Sheikh Mara hian pasal in trom chu ati thei tlat lova chu wangin in then chu aphut ani lal fanu hian hunrei taka tang to khan anin nei na hian boina tok to ani an ringa afanu thalak aposa capsona tanga landan hian kan panhi chin kan nita ti hin anin thenna thuwa pos hian khovel puma tangin mitam tak thlop na adonga hoisen taka chet ngam na wang hian comment sang ama thlop na thu hi dong ani he thu pos hian United Arab Emirates pumpo adeng chuaka mitam tak chuan Mara account hi an hekani an ring ama ero chu afanu ne na an thlak duna posa wang hian in then na thua posi atak nge ani ti ati chiang marai chau hi Sheikh Mohammed afanu te singa Dubaya nun limpui lo omchun ani lo alai zone te pani Sheikh Latifa le Sheikh Samsa te po hi an telve tlan bo wan tuma ma se man anni Dubaya soilet le niin jela anda zuibok Sheikh Latifa hian apa chu poi khoi tu lian tak le me che thu oi lo wanga pu thu anga asoi ani Sheikh Mara che dan hoisen tak hian apasal chu vantlang ma ti mol pho she lo ani Sheikh Mara hi niveta la ache danang hian iche ve ngem le comment lama minosetir vedonia
tuntumatan chuan khati zong kha ani e